laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله الذي قضى بالفناء على هذه الدار وأمر بأخذ العدة لدار القرار. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم للموت ذكرا وللآخرة استعدادا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى. عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستعدوا لمغادرة الدنيا ومفارقة الحياة. استعدوا للسير لدار البقاء فإنكم الآن في دار الفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. استعدوا لدار النقلة فأنتم الآن في دار المهلة. استعدوا للحقيقة التي لا بد منها. استعدوا للحق الذي كلنا سنواجهه. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يا عباد الله، دندانغال يتورن دن تبتني الله تبارك وتعالى oɗo ñaawugol lannugol e dow ɗeɗo galle ɗe wonɗen e mum. O yamiri en yen ƴettu eɓɓinande timmude wonande galle heddotoɗe ɗen. Hiɗen yettamo kanko subhana, waɗi mo hamdude e yettore, waɗi kanko woni nemin ɗo. Hiɗen jarnamo, hiɗen tuuba rutto faade e makko, hiɗen insino e makko bimana ɗen toromo yo buuman en bakkatuji meɗen. Hiɗen seedo seeditande nde alda e sikkitare, wondude e pellital wonde reweteɗe wo ala e goonga. Tawa ko ngal ɗon dewal ɗaɓɓira jiya ɗon ngal nafaymo kanko rewɗo ngal lorra kala mo rewoyali yawmal qiyama siwana kanko subhanahu wa ta'ala. O mara kafi diɗɗo e dewal ngal wano woniri o mara kafi diɗɗo e tagugol ngol. O tagi mayde nden, o tagi gurdan ɗan fiyo jarribo en ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴinde golle ma ɓuri moƴƴinde golle na ko hombo ɓuri ɗuɗude gandal, ko hombo ɓuri ɗuɗude jawdi, ko hombo ɓuri ɗuɗude ɓiɓɓe, ko hombo ɓuri mawnude laamu. Bal ayyukum ahsanu amala, husnul amal. Haray ko ɗum ɗo woni ko jaɓɓira ɗen. Hiɗen seedo wonde annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko rewe o wona reweteɗo, nelaɗo ko yiɗuɗaɓe o ko aɗo pilasi jiyaɗo moƴƴo ɓurɗo moƴƴude e tagu ngun fof, imamul muttaqin wa imamu ta'iin. Kono ko jiyaɗo Allah, ɗe inɗe fof inɗe makko ɗen fuu mo mari inɗe ɗuɗuɗe, kono ko nde ɗo ɓurayno welde mo o weno ɓuulu abdullahi wa rasuluh. Idan maqamatul ibada inda Allahi subhanahu wa ta'ala ɗum ko hunde mawnude. Iqamatul ubudiyya inda Allahi subhanahu wa ta'ala ko shay'un mahmudun, ko hunde yettande. Ko nelaɗo Allah, ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo, ko kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof ruuɗade e oɗo aduna. Azhadu nnasi fi dunya
wa aktharuhum lil mawti dhikra nelaɗo no ɓurno yimɓe ɓen fop ɗuɗugol anditugol fi mayde nden na hutuba e hutuba hanuno anditede bal fi kulli waqt wa fi kulli lahda e kala leppango ndeɗo mayde nde tawata wopata hay e goto wona moƴƴo o moƴƴi fi o ronka e mayde wona bonɗo fihi mo boni o ronkira ɗum mayde bal ayeje ɗen en jangiɗe ala goto jomirawo wonki si wona meeɗay mayde nden idan nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof ɗuɗugol anditugol fi mayde nden ko ɗum waɗi ari ɓernde maɓɓe yo waaki aduna ɗo kamɓe ɓurno yimɓe ɓen fof kadi ɗuɗude eɓɓinande préparande fi hotugol ka joomi mum eɗen toro yo allahu on juulu e oɗo nelaɗo bimano e allah mantumo barkina e dow maɓɓe kamɓe e ɓeygure maɓɓe e wondiɓɓe maɓɓe ko alda ittintingol ko ɓe wiyete yimɓe ɓurangal e yimɓe kulol allah e iwtirɓe ɓaawo maɓɓe e iwtirɓe ɓaawo ɓen ɗon no moƴƴiri yani ittei e juuɗe maɓɓe ƴiyaɓe allah miɗo yamira hoore an yamira on hulugol allah tabaraka wa taala wa hayru zadi lil abdi ila llahi taqwa ko ɓuri moƴƴude e njooɓa ko jiyaɗo allah no yaada ka allah ko kulol allah mo huli allah haray hay goto hula bone makko si neɗɗo woni mo hulata allah hay hunde haray daɗali bone makko eɓɓindane iwgol e oɗo aduna eɓɓindane e sertugol e gurdanɗan yani eɓɓindanon kadi yahugol e galle yani heddotoɗe ɗen waɗi onon fewdo ɗo ko e galle lannugol wona wonay ɗo aya aduna on no lanna kono ɓe mayɓe ɗe wondunoɗo e njulaɓe ɗe wondunoɗo e sukaɓe hecciɗuɓe ɗe wondunoɗo yimɓe boyi ɓe tawata hande na ñamale ɓe yoɓitira rahu ila rabbihim wakad tammat ajaluhu ɓeɗo yeehi ka joomi mum wona wandema andu ko welsindare angal ɗaɓɓugol lekki bal ko laje maɓɓe ɗen woni ko timmi jomirawo subahanahu wa taala wi kala ɓe wonɓe ka leydi lannay heddomo kanko gooto joom mangugun e teddungal ngal eɓɓindane wonande e galle eggudu ka eggete yahe toon marɗo haqqille ko toon gollanta musidɓe tedduɓe hiɗon e galle muñanede fewndo ɗo eɓɓindane haqiqa mo tata feere wo ala ɗum woni mayde nden eɓɓindane e goonga mo tawata en foppuɗen fewtiti ɗum jomirawo subahanahu wa taala o wi'i kala jom wonki meeɗay mayde kalimatu kul kama fi ilmi l usul lafdun min alfade l umum konngol kul ko konngol huuɓintingol wano wondini noon ka gandal usul ngol tawata acca hay e gooto ande ko hunnanoyte ɗon joddiji monɗin woni koko moƴƴi woni koko boni ko yawmal qiyama idan aya on no mofti ɗiɗo piiji nayi go'o go on taw hadihi l aya badu lmufassirina yusammunaha ayatu taiziya ayatu attaiziya aya hiwrodiral fatunde waray neɗɗo fof jibinede makko taway o hiwrodiranoma fi makko kullu nafsin dhaiqatul maut aya on no mofti ɗum ɗo amararaɗi ɗo jawdi ma laamu ma feere fii o awdaɗu nde ɗo mayde docteur ɓe goo ñawday ha maya acca nawnuɓe ɓen no waali njelo e patoronɓe immiɗo e fuɗɗori Dakar yaari Maroc yaari Bangkok yaari yeeso toon haɗaali ɓe arti ɓe maayi njelo e lamɓe feere no woodi hay hunde saɗa yani o nenete naawigo si ɓe heɓay coggu biye ɓe kadi ko njeloyay arti e keesuje idan kullu nafsin dhaiqatul maut mayde natana ko yaagol ka allah ara yaadale ko wi konko ɗum woni tana ɗum ɗo aya on no mofti ɗum e ɗiɗi e ko aya on mofti joddi diina hettorta aduna ɗo wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama bi nafsi l aya on no jeeya stanbatat makko on ɗum ɗo joddi golle neɗɗo fof ko yawma alqiyama hettoroyta tati malore haqiqa ala aduna ɗo laamuna malal ɓiɓɓe na malal jawdi na malal yani gandal wona malal
jahuna malal fewja jaɓe ona kala malal yahowal ha e laawol darto ngal ɗon malal wiyatake malal ko sibuhu as-saada aw sibuhu al-fawz aw sibuhu al-falah malal haqiqa wayangal ko ngal tata hino duumi ko ngal heddotongal bideymuma ta ko duumingal kono lanɗo wayramo laami hanki hande ara o haalta imma o maayi imma o ittama waɗi ɗiɗi o habbi tiko jon jawdi ko piiji ɗiɗi o habbi e jawdi makko ni imma o maaya yamutu wa yatruku lmala wa huwa azhadu nnasi ani lmal o maaya o acca jawdi ndin ko kam maayo o no ɓuri fop añude jawdi ta faala accu ara neɗɗo ko may nawna maradu lladi yamutu fih ara wiyama ɗum bitigi mon kaarijo calculama tel o wiyayna ɗum woni haaju makko hay téléphone soni takko makko o haaja waɗo tuttira e aduna gootu ñaamete welɗo jaram piiji ɗin fof Allah tabaraka taala jarri bomo ta miskino no ɓuri mo gurdan hecciɗuɗan koko lammi e ko haaɗi toniki hoye fi hoye ɓowro hal ko ɗum o ñamata ko ɓanna o yaw suusata ko ɓanna o kala ko ta to mbuuɗi heɓayno e ñamete moƴƴe o tutta ɗum ko noon o tuttita rewɓe o tuttira noon jawdi o tuttira otoje o tutta dolokaji jani ha o tutta galle makko ɗen sakkito ɗum ko o tuttata ko ɗum ñande o yaltina ɗon wiya yo nawre ka labtane o yiltitorta ɗon ila qiyami saa si o maayi ka labtane kaka morgu akhiru ghurfatin min addunia sambur sakkitoro on musidɓe tedduɓe wandi o nenete mo wi ɗe mari haqqil yo yiltito e defte ɗen o ndaara la nusaffihu ahadan en feetinta hay e goto kono ndaare yallahi alladi nafsi biyadi ñande heewirɗen ni e darsu o seytane haɓɓa e paɗe mum ɗen doga potto saare men nden wona kono ndaare joni jaka ƴeyo jaka lagine joni ala debbo ɓaleejo fof rawni taghyiru halqillah no jeeyay ko mettata Allah tabaraka wa taala dartagol saria makko on ko ɗum siɓeni wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun e no jeeyay ko mettata Allah kadi a tagawulu alayhi fenugol e hoore makko no jeeyay ko mettatamo kanko suma taghyiru halqillah hande kam min unasin wa kam min banatin min almuslimin gayyaru halqallah gayyarna halqallahi subhanahu wa taala hande mo yiɗa o ko danejo ɓalejo kir debbo ɓalejo kir gorko ɓeeɗi ɗo heɓa debbo joni jiwo danejo pen kuuro mo natuɗa o joni ko babajo on tun e nenejo on ɓen kadi hay woɓɓe noɗa jiidiraɓe goɓe hulalala furɗuɓe taghyiru halqillahi ta ɓe wallini koko wonɗen sifade ɗo idan malal ala aduna ɗo waɗi jomirawo subhanahu wa taala holli en wondema faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza idan sa woɗɗinaka woɗɗo no wiide ɗo goni malal ko sa laamike fa subhana man khalaqa al khalq laamu ko ni ɓe firiri laamu ko ni'mal murdia wa bi'sal fatima laamu moƴƴi ko muyninta kono no boni ko entata imma entiran lette ma entira hersa sa nangama haɓɓama ittama joɗɗinama ɗa goɗɗo jooɗike ɗum feƴƴi o yi Abidjan o yi Monrovia o yi nokkeli boyi ɗo araya ɗon nenete moƴƴino ko muynata kono boni ko entata ma ɗum nawna waloɗa maya ma hara haɓɓaka itteɗa folleɗa laamoɗa mi woote gañeɗa fes iwa haray idan wayra oɗo kadi no jogii jawdi no wiɗen noon oɗo jawdi ndin o maaya o acca jawdi ndi mo ɓuri fo yidde ma ɗum wa yuslabu lmalu minhu wa huwa ahrasu nnasi ala lmal imma yamutu wa yatruku lmala wa huwa azhadu nnasi ani lmal aw wa yuslabu lmalu min imma yani bilhiraqa imma jawdi ndin suma imma ma ɗum ndi détourné imma ndi wujje bi sariqa ma imma o ñaama ha lanna wa huwa ahrasu nnasi ala lmal kanko ɓuri yimɓe ɓen fappu reɗɗude dow jawdi perdowo no ɓuri fo yidde jawdi idan malal ala aduna ɗo ko sibuhul haya ami sibuhu saada woni ɗo ɓaɗi noon a woɗɗintake yiite ngen ɗo a naadatake aljanna ɗo kala mo woɗɗinaka yiite ngen o naada aljanna ara weɓani malal Allah wi faman duhzi anin nari wa udkhila aljannata faqad kalamullahi la yahtaju bi qad ko ɓatun si Allah yewti hunde ko bittasallumi ko jaɓɓugol nde jebbilano
o holli kadi haqarata dunya jasugol oɗo aduna wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur gurnankene aduna wonali sina dakammewel hoɗo aduna no wawi sa ƴetti sukkarre hayre a waɗi ɗo a ukki jungo magon e nder si on wal ndiyam ma e nder bassin a acci ɗon 15 minutes a ƴawni a ndaari ko woni ka jungo ma si tawi goɗɗum no ton no a jogo ɓaaw aduna a yewi mo jama on hittini ko moko ɓa ko kendejo ko annduɗo goɗɗum ta defte ɗen ko o hibboyi ka ñooge dogowo ɓaawo aduna munza sabah ila alleyl o andi wo faka annahu huliga lidduniya wahdaha a sikkay ko aduna tumo tagira fimu tawi ɓe konta oɗo o juulata sina ɓaawo jama sina sakkitoro ma akhiru raka'atin wara al imam no ari hadith waylun lil mudabbirina lis-salat yani no bone molanaɗo wonani iwtiroɓe ɓaawo julde nden ta daiman koye maɓe ta salmi koye mbeni juulani min waɗa ɗo jama immatul arbaa fof no fotti aljamaatu bada aljamaatu la yajus si waɓutu ara noon feƴƴirima halas inta ko ruhsatul lil muakhirina daguinɓe ɓen kadi ko qilla kono andi ɗo andi taho ndarowo e deftere sata yimɓe ɓen e ndarowo ko teren on sata yimɓe ɓeeɗiɗo na hunde wotere yiyata ndarowo yimɓe ɓen ka marché ga ko ɗo satata ɓe ndarowo yimɓe ɓen ka defte ɓeeɗiɗo na gotum yiyata wimi mo kontuɗen ɗo ko kende yanana ɓen na ɓeeɗo faydi oto maɓɓe yiyama o ka port e ka aéroport e ka marché e ka ma e jama ma e mayde yara kadi ko hikkiɗo e maɓɓe ɓe a yiɓe ka juulidde wo e juma ma ko ɓeeɗo ma iidi ko ɓe wiyete wakkiliɓe ɓen eyyi darto e defte ɗen sa ndaari soye fawsani en no yewta ɓenni taw neɗɗo mo juulatara yani sunnata ratiba ɓenni tarkuha bilkulliya ɓe inni hada yusqitu l itibar inda al ulama ɗum ɗo aw yastutu itibaruhu inda al ulamai wal uqala considération makko on ko saatoɓe neɗɗo inna ko moƴƴo ma ko bonɗo taw kanko ɗum ɗon yanay ka maɓɓe taw ɗiɗi go'o ɗiɗi on ɓe inni hada yadullu ala qillati dini ɗum ɗon no tindina e dow fanɗugol dina makko kan enen anana ɓenno mo juulade angoro o yeyata angoro mi nde wiyata kadi juuluɗo angoro enen kadi o tongoyta ko yeeso jomirawo subahanahu wa taala nam aduna no mari inde nayyi hay wotere moƴƴere ala wonne no wiye adduna no wiye dani'atun faniya qalilatun zaila arbaat asma kulluha la tanfa dani'atun ko jaasum qalilatun fanɗum yani dani'atun ko jaasuɗo faniyatun lannowo qalilatun fanɗuɗo zailatun iwo faka annaha lam takun andi ɗo naya jooɗo yaaduna no yoosira ɗo sengo ha taƴa ñande mayɗa o an hara nokki ƴaworde aduna ma on haray lanni nam ya ibadallah innahu lmaut innahu masiru kulli hayyin mahma talat l ayyam wa mahma taaddadat l awam innahu lmaut هادم اللذات ومفرق الجماعات إنه الموت مقطع الأوصال وميتم الأطفال ومبكي الرجال وخاطئ الآمال أيها المسلمون كم من حبيب دفناه وكم من عزيز ودعناه وكم من قريب فارقناه أيها الإخوة في الله أين الآباء أين الأجداد وأين الملوك الشداد وأين ثمود وعاد وأين الذين سبقونا musidɓe tedduɓe jiyaɓe allah ko nde wiyete mayde wattinirde kala neɗɗo wurɗo kala no ñalaɗe ɗen juutiri kala no duuɓi ɗin ɗuuɗiri koye nde mayde wiyete muncore mbeɗe nduruji en konti seeɗa e mum nane ko nde woni sendore jamaji anana bunanna gueren wata en sertu on hara warano aduna on sertiray ɗo goto goto ɗum o taw gerɗum ɗum ko wan ɗum ko lannu ko on sertoɓe ko ɗum goɗɗo wi wallahi ma kana alfiraqu bi khatiri walakin tasarifa zamani ajibatun mi wondiri allah na sertugol yimɓe ɓe mapini waɗi ko imma sertiren yaadu ma sertiren mayde kono en luttidata ɗo onni wona walakin tasarifa zamani ajibatun wayra ko laaminoɗo hanke ari wowlata hande sa faalamo wirtude kay ko kaarijo wonno ministre ma secrétaire kaari ma kaarijo tawa hersinimo ma si goɗɗo heeɓi ɗo perdi
hande kadi si a faalamo wirtude ko acci wala ka tumbo ya patron kaarijo no hakkunde men ɗo jama on ari hiwromo hara a hersinimo walakin tasari fa zamani ajibatun nde ɗo mayde ko muncore mbede nduruji ko nde woni sendore jamaji ko nde woni taƴore rélection ji téléphone ma on no heewi tew numéro ji numéro oɗo hakkunde yaas e nder hakkunde siɗɗo ma e andiniraɗo ma e sabuji ma ɓe jombamɓa ma jombamɓe ma wallahi mayde nden taƴay ɗum fof mo qatti ul awsal tawa nende mayata téléphone si soni ko goɗɗo jaaboto ma o sona occupé ko nde woni wonɗiyani waɗore ɓikkoy kol aliyatima e wallahi sa nani galle no weɗi ko addo dépense woodi sina ɗum ko ñagare ma fammere woni ɗon ko nde woni wullinore mawɓe worɓe ko nde woni taƴore yelaji ɗa soodi teren a darnali ɗa darni a karolali ɗa karoli a hottali ɗa ƴami a jombali ɗa ɗaɓɓi visa a yahali ɗa faala ɗaɓɓude wa qati'ul amal ko nde woni taƴore yelaji ɗin ayyuhal muslimun ko jelo e yimɓe weldiɓɓe meɗen naɓuɗen surroyɗen ko jelo yimɓe tedduɓe lamɓe imamuɓe honnoynete karamokoɓe julaɓe yani juumiraɓe keyeji ka aduna ɗo haysi aduna haysi lahara hay hunde ala toon kono hiɓe mari leyɗe ɓe mari cuuɗi ɓa ko ɗum konteten keye wallahi jooma keye ko ardinanɗo hoore mum moƴƴere kono tawoya janggo ko wiyete jooma keye kono hande ko ɓe wiyete joomiraɓe keyeji ko ɓe wiyete sa wiyete maɗɗiɓe goonga maɗɗiɗo goonga ko wiyo wa qala llahu wa qala rasul naam ko jelo kadi e ɓartodiraɓe sertuɗen e mum konto baabiraɓe woni musidɓe tedduɓe sa inni ɗo hande ko jelo e men mari ɗo baaba fanɗay townuɗo junngo naafi kan aynal ajdad soriraɓe ɓen ɗo sina pay koy to sokoy ko ala towno junngo ko honto lamɓe moolanaɓe tiiɗunoɓe waɓe wano firauna en lanatullahi alayh waɓe wano numrude en lanatullahi alayh li anna haula istahaqu billana wa matu ala alkufri wa muqawamati shariatillah ayna haula wa man shay'ahum wa man ba'dahum wa man ba'dahum hatta wasala ilayna eɓen hikkuɓe ɓen ha hewti meɗen ɗo honto lamɓe ɓeɗo woni firauna dari no woli konguɗi bonni o rannino wonno o landino kanko firauna wondema laysa li mulku misra hadi l anharu tajri min tahti afala tubsirun wa ana rabbukumul ala wa ma alimtu lakum min ilahin gayri kono nde o nangodirano o wino inni amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil e jaka nan mangodirɗo e mayde o seeditoto e nam ko allah goto woni reweteɗo bal o heɓay o wino ko kanko woni rabbul ala e ko hina oɗo samudu kadi e aad ɓe wino man ashaddu minna quwa tawi ɓe yejjiti jomirawo subahana wa taala no ɓuuri ɓe tiiɗude musidɓe tedduɓe ɗen andi gimi ko ɗiɗi gimi ɓeydoji haqqille e gimi okkoji bakkatu jon noon haray fi mayde sino yewtede fi tafsir qur'ana sino yewtede fi sira annabijon sino yewtede fi aqida sino yewtede ko ɓuuri hewde ko tugale ko wiyete kon gimɗi wiyani ɗum juggirte jimowo goto o wiɗo fi hollugol en ko honɗum yoɓotoɗen ko honɗum woni ɗe ñalaɗe ko honɗum woni ko weteten niɓɓeten e mum o holli tazawwad lilladi la budda min wa tub mimma janayta wa anta hayy ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فإن الموت ميقات العباد وكن متهيئا قبل الرقاد إيروغي موسيقى تدوبة ويتزود للذي لا بد منه نعم يوبا ونند نند هوند تاتا فير ولا وهو الموت وتب مما جنيت وأنت حي توبا إمورد أي ما جنيت ما أفسدت كبون لكم هراتيالها كوركورتا وتب مما جنيت وأنت حي توبا رتدا كبون لكم تادا ودي سدكن أرمانينسا sa yaadi e yimɓe sa setodi e yimɓe sa voyasi di e yimɓe fof no mari jooɓa an amara jooɓa hina biskitiwal hina pooti hunsi wona lemunnere wona bananaru wona putere wona gatore wona 5000 francs hina poore hun ndiyam nde inni tuma nde jooɗoya fowtagol ɓe wi a fof yo soƴƴumayo hirtomayo ittukoje sa tandam id yunadi kal aw sa tashka arma malki seɗa
idh yunadika almunadi vayasi waɗa ɗo tum misal si fo hewte yawmal qiyama Allah ko landoto ko hasanat landaki magasinji landaki kuɓeje mano hulɓini ɗe kuɓeje e wiyari ellano e ɗe kono yo taw hara tun ɗe lahara kadi no bakiɗo si no hulɓini to taw hara ko ɗe lahara waɗi ɗe aduna inni ɗum noon ɓe inni armanin sa si hawri tawi awe wayasi de yimɓe fof no mari jooɓa ala jooɓa si fof jooɗoyke soƴƴugol a malki sette sanga fof wiya soƴƴita mara ko soƴƴira mbaɗi noon ɓe inni man ittakala ala zadi gayrihi tala ju'uhu ɓe inni wondema ene anda wela yimɓe fof no mari jooɓa an resetoda yimɓe fof no mari jooɓa ala ɓe inni on goto sina ɗum ɓe inni ko mayde nde wiyete waɓutuji jiyaɓen fa inna al mawta miqatul ibadi mayde nde woni waɓutuji jiyaɓen wonu heɓiliɗo ko attiya waloyade ka gabu ɗaɗalagol ko si a waɗino no ɗanoroya sina woɓɓe koyo wengoyo ñawlotoɓe yoɓataɓen hayɓe maayi e jiyadi ɓe wengoyte ka gabu nafsul mu'min muallaqatun bidaynihi hatta yuadda an walidha kana arrasulu sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala almayyit alladhi alayhi dayn bal yaqul sallu ala mawtakum aw sallu ala sahibikum sa maayi kala sintere ƴiiƴan aranere nden ɓe wi memata lendita bakkatu mo waɗɗa Allah no heddi illa dayna alshahadatu la tanfi dayna abadan fa kam min unasi ko jelo woɓɓe ɗo ko yimɓe juulanta jelo tawa magasin mum on fof ko ñamade suudu mum ɗum ko ñamade tolo mum ko ñamade ɓeygu mum ko ñamade par ce que hayhu kala ka o memmini tawa si bolonda makko on fat moɓodiri wata yoɓude ñamade makko ɗen yawmal qiyama o sagginoyte goɗɗo ka gaburu makko ari e qissa taɓutumen on no raɓɓiɗani yewtere meɗen nden goto ƴettanno neɗɗo garanti fewdo nelaɗo haɗi ɓe landotono ko hombo man yadmanu li hada duyunahu goto e ta kamɓe madina wiyana enen imamuɓen ɗo ayade goɗɗo si maayi ɗo fo ne ƴetti kala ko ñewni kono ko wayri ɗon ko yimɓe ɓe yiya enen ko sen okkay ko yiingo sen wallay ko yiingo sen ƴettanay garanti ko yiingo hanti koye woyn kaari ko makko ba o ƴettani oya garanti ñamande jokkema ndaron o yoɓay imamuɓe ɓen kala wiɗo ƴettu numéro makko o wolane adresse makko o wolane ka o hoɗi o wolna inde makko jokkamo ha ɓanno na wiye tin ko be siɓɓe makko ɓen ko wonɗo wowon haray goɗɗo ƴettuno garanti o yoɓanay goɗɗo nelaɗo juulimo ka nelaɗo fotte makko ɓen hal addayta ɓe lando ha ñande goo nelaɗo landakimo tawi nde ñande o yoɓi himo jiñi yo nelaɗo lando mo wiya nelaɗo mi yoɓi adi kamɓe kala ko weltinayno nelaɗo ko ɗum wonno saada maɓɓe o ko ɗum woni malal maɓɓe ngal ko ɗum ma kani yufarriquna bayna ya kalamillahi wa kalami rasul hari kamɓe ɓe sendidita bayna konngol Allah tabaraka taala kon alqur'ana e sunna andi ɓe sendidita ɗum ko ɗum waɗi ɓe yaadu e saabiwal gañaari ndi yawmal qiyama non tuman nelaɗo e makko fotti onni nelaɗo kadi addayt ɓe maaki al'ana kadi baradat jildatuhu ɓen awa joni noon guri makko ngin ɓuuɓi kawa holli jaka mo saggina hari أيها المسلم أيها المؤمن هل فكرت في الموت هل فكرت في نهاية حياتك هل تأملت ذلك اليوم الموعود الذي ينزل فيه ملك الموت عليه السلام لقبض روحك هل تعلم على أي حال تموت أو في أي أرض تقبض روحك بإنك أيوم سئل قمدين دو أنا أميجتك في ميد حقيقة أميجتك في لنو دنقرنا ما ene a taskike nde ñalande nde malakul mawti tippoto alayhi salam fi tamugol ruhu ma ene hiɗa andi koye hoore alhaali hombo tawreteɗa nden ñande koye hoore on ɗum mayata koye leydi honndi ruhu ma on tamete ene hiɗa andi taw siɗa ɗe mara ɗe mari aadi janngo ɗe mari programme janngo oɗo ɗiɗo gimi kadi tazawwad min addunya fa innaka la tadiri ida janna laylun hal taisu ila alfajir fakam min sahihin mata min gayri illa fakam min saqimin aasha hinan min addahar ɗiɗo ko ɗi naneten ñande o ñande yoɓo immorde aduna on waɗi a anda si jemmini est ce que a weetay mawɓe men ɓen fuutaɓe ma kayno acce taw ha se waali wurɓe weeti wawɓe ɓe inni heewi selluɗo on na maya hara walda e nawnare fakam min gayri illa min gayri marok ɓe inni heewi kadi e nawnuɗo yirgiɗo duuɓi woni ko nayeɓe woni ko yanɓe tension e ko nanditata ɗum
أيها المؤمن تصور حالك حين تأتي تلك اللحظات وتعظم عليك الكربات وتكثر منك الزفرات وتزداد عليك الحسرات. تأمل نفسك حين تشخص منك العينان وييبس منك اللسان ويحيط بك الإخوان. مسيدو بعدني هورما سانغا لبان تسكي توري دين هيوت mawni e dow ma sattendeji ɗi lekki addaki wo anna e nawnare kiɓeydi ɗuuɗi morde ma onanɗe ɗen yaltituɗo ka ɓaawo suudu o ka ɓaawo kuuru o nanay hito ma ɗa ona ɓeydo e dow ma ninseji ɗin hiɗa wujjuno hiɗa zinuno hiɗa détournuno hiɗa ɓiluno goɗɗo hiɗa holluno baawal hiɗa toñuno rewɓe ma hiɗa toñuno ɓiɓɓe ma hiɗa lorruno kawte hiɗa sokoyno miskinaɓe hiɗa ɓiloyno ɓaako a lanɗo ka woɓɓe ɓe sokoya wa tasdadu alayka alhasarat tawa noon a immatako ɗo a feewi ka tawata hiiyate yiltatako a andita noon bonnereji ma ɗin ninseji ɗin ɓeydo musidɓe tedduɓe ɗo e ɗum haqqilde yenni tasko hoore ma sangande tawi gite ɗen purtidike nokku gooto ɗengal ngal yoori wayay basu min kal lisan ko laaɓunoɗa ɗengal wo ko wonnoɗa fasiw wo ko wonnoɗa du bayan ko wawnoɗa wowlude wo ɗengal ngal loppo haala kan satta tawa joni ko wowluɗa ɓenna men nanali ɓe joɗɗina ɗon siɗɗo makko kono nantina ɓe suuɗamo hakke o kaani haala kan loppike hunduko kon woñike yeeso ngon ɓoylike hande kadi goto ko hiɓɓuɓe mo ɓen tun aray ɓenna ɓe hiɓe huyli goto ɓe jaɓata yiyamo ando fokkiti siɓɓe ɓen fo ara huuɓita yumma on ti ko nawyi woyta ƴetta tuggor kum fuuta ara foppu wat yuhitu bika al ihwan ayuha l insan في يوم من الأيام سوف ينزل عليك ملك الموت عليه السلام حتى يقف عند رأسك ليكلم روحك لتخرج ولكن يا ترى هل يقول أيتها النفس الطيبة تخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أم يقول أيتها النفس الخبيثة تخرجي إلى سخط من الله وغضب باكو ديدي ñalade malakul mawti ara ha tippo daro ka hoore ma yewte o yewta ruhu ma o enna ko ayyo won ruhu laaɓuɗo yaltu yaha ma ko ayu wonki laaɓuki yaltu yaha faade hafranale wela e joomi ma ko konngol moƴƴol ni farihum fil janna ma ko ayu wonki soɓuki yaltu yaha e tikkere joomi ma yaltu yaha ka monanaɗa e mone joomi ma ko ni enen ɗo fop mo kala men no jasude taraw ka rewata yaaɗo mo kala no mahude suudu mundu mo kala no remude ngesa mum mban mo kala no moƴƴinde hootidde mum nden eyno bindi ɗin innaka al ana tuhaddidu masaraka wa tuhayyi'u masirak innaka al ana tasra'u wa gadan tahsud innaka al ana tabni wa gadan taskun innaka al ana tuqaddimu wa ta'malu wa gadan tujaza haray am musidɗo julɗo fewndo ɗo hiɗa wadde keerol laawol ka rewata ɗum ɗa moƴƴinde hotirde ma nden fewndo ɗo ɗa remude ko wa o janngo a wa'ay fewndo ɗo ɗa mahude janngo a hoɗay fewndo ɗo ɗa ara ɗa golla janngo a yoɓoyte qala llahu ta'ala ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha waltandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqu llaha inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذه الآية تؤكد ما قلناه oɗo aya no tentinana en ko haaluɗen ɗum allah noddiri en bismil iman allahumma jalna min almuminin o yamira en ɓe taqwa o wi en holmo yo ndaaru wonki ko hada lubbu kalamna ko ɗon en nendiri haala min kan e hutuba on fo waltandur nafsum ma qaddamat li gad kala wonki yo ndaaru ko ardinani hoore mum janngo allah wi alɗo waltandur nafsum ma tarakat li nafsiha fi dunia fattaqullah o kadi hule allah tabaraka taala allah no humpiti kala ko on ɗon e gollude wota on wowwano ɓen yejjituɓe allah allah kadi yejjintini ɓe hoore maɓɓe abdoullah ibnu abbas turjumanul qur'an o firiri oɗo aya goɗɗo goo nasullaha fa nasiyam ay nasu liqa allah fa nasiyahumullahu fil khayr falam yansahum fi shar o wi ɓe yejjiti hawroygol e allah
Allah yejjitiɓe ka moƴƴere kono yejjitaliɓe ka bone o wi ko ɓe wiyete fasiki ɓen ɓe yejjituɓe Allah ɓe yejjituɓe hawrogol e Allah o wi fotata yimɓe yiitaɓe e yimɓe aljanna wonɗo sirete wonɗo yaasi ɗo lototo ɓorno ñaama yaaka faala e wi o koni o chef ɓe ɗiɗo fotata yimɓe aljanna ɓen ko ɓe woni malaɓen ihwatul iman inna almauta akhadha almuluka aludama wattujara alathriya walatfal alabriya musidɓe tedduɓe mayde nden ƴettino yani lamɓe mawnuɓe en sifike seeɗa e mum jani julaɓe joomiraɓe keyeji no darni lagine darni abidjan darni Sierra Leone darni Dakar darni hen fof woni darnawo ko lahara e ɓe fay koye golla hay mbay bonna hay e hunde may nde yurmatake hay e goɗɗo aya goɗɗo mari ɓiɗɗo bajjo wa wuddu may nde ara ƴettam acca marɗo ɓiɓɓe sappo yan ɗum ɗon enen tigui ɗen seedi ɗum aqulu qawli hada wa astaghfirullah alladhi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahdah ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن الموت أخذ من هو خير مني ومنكم ومن كل البشر إن الموت أخذ محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أترى يتقول الله تبارك وتعالى oɗo hanaɗo yettede sa yetti Allah yettiniɗo sa yettali Allah yettali yettiniɗo ɓen duwano nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e kamɓe sahabaɓe maɓɓe e ɓeygure maɓɓe e ittiɓe ɓawa maɓɓe Allah waɗɓe jeeyaɓe hen no moƴƴiri jeeyaɓe Allah mayde nden ƴettino ɓurɗo lam moƴƴude ɓuuri on moƴƴude ɓuuri moƴƴude kala tagore nden mayde nden ƴettino muhammadan sallllahu alayhi wa sallam إن الموت أخذه صلوات الله وسلامه عليه لم يزل في عرف الناس إلى اليوم ليس كبير سن إنه مات وعمره 63 سنة إنه توفي صلوات الله وسلامه عليه والناس في أعظم الحاجة إليه في تعليمهم وإرشادهم وتثقيفهم في دينهم إنه مات وترك أهله وأصحابه رضي الله عنهم وهم في هم وكرب فارق الدنيا ولم يعود إليها إلى يومنا نلا صلى الله عليه وسلم ko duuɓi capanɗe jeego e tati ɓe feƴƴinirno ɗum seerade e andande yimɓe ɓen haa ka fewndi ɗo wona joginoɓe duuɓi towɗi na towgol duuɓi naɓuno nelaaɗo duuɓi capanɗe jeego e tati ɓeɗo yimɓe nelaaɗo ko feƴƴinta hari yimɓe ɓen fi no e ko ɓuri mawnude e haaju e nelaaɗo jaka ko woni haaju yimɓe ɓen e karamokojo ɗo ko piiji tati taalimihim andingolɓe ko honɗum nafata ɓe ka diina maɓɓe wa irshadihim e fewnugolɓe wa tasqifihim fi dinihim e jonnugolɓe pinal diinayankowal tawana hannde ko heɓuɗen ɗo galle o galle ko mazhabuji ɗiɗi baaba on ko feere ɓiɗɗo on ko feere yiya baaba on no waɗi waare no waɗi kaftane moƴƴo no yiya hino moko ba yiya ɓiɗɗo makko on ko yuppowo tuubal yiya nenejo no waɗi hijabu kamil waɗi gan e soketi mo mari jiyo mo pantalowel annayi tambarandogewal sa yi ɗum no aha aya ko jiwan ɗo heɓi brevi hikka ko jiwan ɗo heɓi bag ebba o gaynali ɓa o serti e nene makko e ben makko Allah maɓɓe ko gooto yiite nge ɓe molotongen ko woote aljanna mo ɓe ɗaɓɓatango ko gooto kono musidɓe tedduɓe ko ɗum wiyete saqafatul jahiliya pinal yimɓe majjuɓe tawgol an ɗo neɗɗo mawɓe men ɓe ko waɗirano misal si gorko ko kendejo kinaya tan anil quwa ɓe naw ko haɓɓuɗo tuuba wona yuppuɗo tuuba o ka hurgo duwa hollede ma o ɓannane po ko ɗum ɗon hani par ce que holnene ko ɗum andira yuppuɗo tuuba musidɓe tedduɓe hande ndaare ko heɓuɗen kon ha hewti e galle ata ɗum ɗo no yurmi e hino moko baka diina hino ɓiɓɓe alyahud nelaɗo feƴƴini jaka hiɓe ɓe acci ɓeygure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe tawi ɓe no yimɓe hino e sattede sirtugol nelaɗo e maɓɓe nelaɗo setti e aduna ɓe yiltitaki aduna ɗo ha ñande ɗum ɗo so ɗum waɗi haray musidɓe tana islami
umma islamiya on heɓata nambara ha hewti feƴƴingol nelaɗon sallallah alih w sallam ko ɗum addani en probléme ji ko ɗum addi lorral julɓe ko ɗum addi yani ha joni tawi ronka sendidirede yani ka futuro hewno est ce que weeti ka weetade fi sahih al-bukhari an anas radiallahu anhu qala لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت أي فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعى فلما دفن صلوات الله وسلامه عليه قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بإني أريك صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه o gollanaynoɗo nela gollannoɗo nelaɗo ɗo duuɓi sappo ko yangoduɗo e baaba en ma wo wullirta o inni wondema tuma nde nelaɗo ono jeeya e sakkitiɓe feƴƴinde sahaba ɓen allah hokkunomo duuɓi kadi won naata e ɓe inni o wata horude koyo etu ko ɗum waɗi taabiinaɓe boyi hay tosoɓe yi'uno oɗo anas radiallahu anhu wa arda oɗo o ɓa ɓo wonde faɗɗere nden e sattede nawnare nden faɗɗina nelaɗo wonde ɓe immo andi ɓiɗɗo yurmete baaba nene fatima ndaari baaba e mum wi e sattede ɓen ayi wa karba abata ko wiyeten hande ɓen anno wonde e sattede nelaɗo jaabimo fa qala laha ay arrasulu sallllahu alayhi wa sallam laysa ala abiki karbun bada al yawm fa alimat fatimatu nene fatima andi nden ñande ilmal yaqin nelaɗo walata waɗi ɓenni ala e dow ɓen ma sattede ɓaawo hande ko ɓeɗo noon wiyata minen meɗen jokki komin tawri ɓen amen ɗum haray ɓe haali gonga wannon ɓawa nelaɗo feƴƴini o wulliri ɗiɗo wullaɗi tati o wi e ɓen an nootiɓe noddandu joomi mum e ɓen an ko an jannatul firdawsi woni werde maɓɓe e ɓen an ko faade giɗo maɓɓe jibrilu men ewata jon noon ɓa nelaɗo surrama ko landal yurmede hoyni ene anas enon wonkiji mo laaɓan an tahtu ala rasulillahi sallallah alih w sallam turab ƴama on fo wulli on wo wonkiji mo laaɓan nde ƴettoto mbullaari ko yangoduɗo e nelaɗo ko fo ombiton e maɓɓe arton ko ɗum wani ousmane radiallahu anhu arda ari e manqaba makko ko ɗum woni ɓural makko o henni wondema hari o wullata ka mayde nde waɗi ɗon ko sewtoyama ka berɗe o wulla ɗaɓe landimo yabna affan alladi abka ko hunɗum wullimma o inna natafakkaru awwala leylati huna miɗo ƴon noon o ko tammo eɓe nelaɗo wi ko naatol al asharatul mubasharina bil janna ousmane salisuhu ɓeɗo ɓe tawata nelaɗo wi ma darrabna affana ma bada faala al yawm ma darrabna affana ma faala bada al yawm o weltinno allah ha nelaɗo wi allah e nelaɗo o prépari konu kanko tun ko kono ngun waɗɗoto koɓe ñamata koɓe haɓiroyta kala ko piiji ɗin fab kanko tun o addi miran kange kadi o jonni nelaɗo yeye watte toon nelaɗo tawi ala ko wiya mi du'anike o ko ɓe wi ko lorrata ousmane ko o golli ɓaw hande o watta ko mettata allah ha yejjintina allah nde weltare ɗo ko ɗum waɗi buy e wi e sira ousmane radiallah ishtara jannatahu fi dunia wa huwa hay ousmane sooduno aljanna mum on himo ɗo masiɓɓe tedduɓe no woodi aljannaji goo ko gandal heɓirte no woodi aljanna on goɗɗum ɗum ko jawdi heɓirte no woodi goɗɗum ɗum ko wonkiji ɗin aljanna on heɓirte aljanna ko piiji buyi yeeyata allah o sooda ɗum noon haray masiɓɓe tedduɓe mata sallllahu alayhi wa sallam wa faraga dunia wa hakada mata ashabuhu radiallahu anhum وذاقوا سكرات الموت وهم خير وأحب إلى الله منا وكانوا خائفين وجلين فهل يا ترى نحن كذلك نلادو صحابة فوف إنينو ɓeɗo meeɗino sulandeji mayde ko ɗum wiyete sattedeji mayde ɗeno ɓuuri en moƴƴude ɗeno ɓuuri en yiɗede ka Allah wa maa dhalika kanu khaifina wajilin
hari ɓe huli jooti aani ka ɓe hawra e Allah enen a ndaara e goɗɗo no noto téléphone ka berɗe enen ari ga surrugol goɗɗo on habbatala mi ara e jooni inchallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sahabaɓe nelaaɗo Allah si yahino ka berɗe colli jooɗotono ka koye maɓɓe hakke ko ɓe deeƴi hakke ko ɓe aani en si fika de ousmane radiallahu anhu ɓe landimo kon no wullata o inni miɗa miijito arande jemma an ɗo ɓen moƴƴirɓe noon ɓen wiyaɓe lorrata ɗum annenete ko golli ɓaawa ɗum ɓe inni wo si ɗo moƴƴi o yeeso toon ɓuri moƴƴude si ɗo boni o yeeso toon ɓuri bonde ɓeno ɓuri en anndude ko haalete ibadallah ana lana an natadakkara annana ma huliqna abata fewdanike en jiyaɓe Allah ka anden en tagirake fijiɗal e yiyay e voteji a yiyay e jamaji a yiyay e peeraji nana mawɗo towɗo e duuɓi ɓorniɗo coñci diina no wiya acce fay ɓen fija fije a luutodiri e ɗi bindi ɗo ma khuliqna abasa aya alquran afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un en tagiraka fijindar ana lana nastazida min albaqiyati salihati qabla fawati alawan fewnanike en kaɓe ɗaɓɓen ɓeydagol e moƴƴi heddoto ɗin ko atti lawade ana lana natadakkara annana muhasabuna fi kulli saghiratin wa kabiratin kama qala ta'ala la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fewndanike en ka anden en hasbanoyte en kontanoyte janum e tosokun ana lana an natadakkara annana mawqufun bayna yaday malikil allami alladhi la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim haray fewndanike en ka anden en darnoyte yeeso lanɗo anduɗo on mo tawata suuɗanaki ɗum hay fuy ka leydi wonaka kammo kanko woni nanowo ko haala kanko woni annduɗo ko golla ana lana natadakkara annana mahma tala al umru la budda min duhuli min duhuli l qabr no gurdal ɗan juutiri wo feere wala qabru o natete ana lana natadakkara annana sanakunu yawman ala sariri l maut wannafsu tughargir wa ahluna hawlana yabkuna mahmumin la yugununa anna shay'a fewndanike en ka ande ñande go en wona e hoore dankun ka maayeten ɗon wonki kinno korkorta ɓeyngure nden no takko men hiɓe wulla hiɓe suni hiɓe aani la yugununa anna shay'a kono ɓe duncanta en hay e hunde ana lana an natadakkara annana yawman min al ayyam sanakunu ghariqina fi dhulmati al qabr fala anisa wala habiba illa al amalu salih ñande go en fo en yooloto e niwre gabru fala anisa ittowo wula ala wala habiba giɗo ala illa al amalu salih ñande wo ñande kadi en ɓattoto laje men ɗen siɗa konta ɗo hande ko juma hande ko asawe janngo ko ɗon ini wallahi alladi nafsi biyadi kala lahda hiɗa ɓattade lajal mangal e hino ɗo gimɗi ɗin nasiru ila al ajali fi kulli lahda wa amaluna tutwa wa hunna marahilu tarhal min addunya bizadin min attuqa فعمرك أيام وهن قلائل وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد وعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قائد نسير إلى الآجال في كل لحظة كده يها إلى جميع كلا لباب wa amaluna tutwa wa hunna marahilu golleji men ɗin taggire wano ɗeri ɗi wonta voyage ɗi wonta seteyaga iwka aduna ɗo haraɗa wondi e jooɓa immorde kulol fa umuruka ayyamum wa hunna qalailu kori yo gurdam maɗan ko ñalaɗe ɗen kadi no fanɗi wa ma hadihi l ayyamu illa marahilu jaka si a faala wiyay ala miɗo yahude tenen miɗo yaade siɗa jooɗiɗa yaade siɗa yaade ɗa yaade siɗa ɗaaniɗa yaade siɗa lootade ɗa yaade siɗa ñaamude ɗa yaade siɗa ɗaaniɗa yaade wa ma hadihi l ayyamu illa marahilu wa ajabu cheyin law ta'ammalta annaha kono wo ko ɓuri hawnade hunde fof sinno a taskotono o ɗeɗo ñalaɗe andi tan ñalaɗe wonta seteyagal voyage iji ɗin voyage iji wontoya kadi galleji ko ñalaɗe ɗen woni voyage ma on ko ɗum waɗi moƴƴuɓe feƴƴunoɓe wiya miɗo moolo ñallal feƴƴugal waqad naqasani walam astazida min ɗani kullu yawmin mada faqad naqasa ba'duka kala ñallal feƴƴugal ya andu yoga ma uytike
on non ara min nyallangal uytila min mi ɓeydaki e maggal joni noon si hewtoyama ñala ɗen woni yaaruɗi si ɗum hewtoyama wona seeɗa kadi ɗin voyage ji wonta kadi galleji ɗo ɗin galleji hoɗata e mum si a faala ko wiya koye tenen mi waloyta koye talata mi waloyta koye alarba mi waloyta ko ñalaɗe maɗe woni otoje maɗe yarataɗe ko ñalaɗe ɗe wonoyta galleji ka hoɗata toon ɗum noon watta nen hilla musidɓe tedduɓe اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح تربيتهم اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة